buri omwe abase kumanya abo kuba bingi babiri bitarukumanya Qur'ani ne gamba ki ikabigambaho ki abo ko Qur'an ne kitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala bitabo ibyaherurukire nicyo cyaherurukire kandi nicyo banabibona banabi bakahendera ikitarigaruka kuba banabi abandi nicyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitabo bina ebyahirwe banabi narshi nibindi bitakumanya konkani byo nicyo kitabo cyaherurukire takiriho kitabo kindi ekirije nabwenu tugira katwara umugishogo kurango tubashobora nashi tugezaho ukubegisa abo kuba no kwizusya abo kuba ibi wabyegise n'intumwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niwe yabyegise hati no kwijusya abo yuzusya ntugaruka yukace tubantugaruko mu history abo kujya mu kamera hanku yamutumire yamugira ngo fali yanzuru insani ila ta'amihi ngo umuntu nyabura umuntu we yitegereze ofe y'umunonga abo kuba hanga kuba nagamba kimayisangu ibine bugambye arhanga ngo ofe y'umunonga yaba ari umuntu ari kugambira ukahurira kugira ngo yiwe hakimayisangu notekwa kutayo ibitekerezo byawe byona ahagiye cyari kuza kugambira amatuga wago mutama amatuga ago agari ya mutwe n'intekateka yawe yona ugitwara shigambe cyo hatukwiyagize ngfali bada a'udhu billahi minash shaitani rajim fali yanzuru insana ila ta'amihi nguyo muntu yitegereze ebyokurya byawe byo rukuza kurya ukimanye hati akana akimanye sango ebyokurya byo rukuza kurya ebikuza kwera umubiri gwawe ebikuza kwera umubiri gwawe kimanye sango umukutandika tutandika program eji nkagere uko nabashobora nabagira ngo Allah subhanahu wa ta'ala akatugira ngo akahanga umuntu kuyahangira umuntu yamutama umwisyo nugwo mwoyo hati umuntu ashangwa rukorwa ibintu bibiri yo muri kimwe nibyo birukora umuntu ari kwasa kubaho ateyine mwisyo abuko mwisyo nugwo mwoyo kandi turango twebuza ngo mwisyo narisho mwoyo nugurya ki turango mwoyo nugurya ebyo kurya nugurye bugambo ebirungi kukurye bugambo ebirungi no muntu aja aba murungi wagira ki wagurise bebugambo kandi kugurye bugambo bibi ubwo mukama wagu aja aba mubi nicyo kurebera umwoyo ndiki umutwara ngo no mwoyo nashi umwisyo nigwija gwaza kuzo muntu nigwinta sekitinjira nashi nigubugabuganira umutima umuntu abona kubaho nicyo kururo umuntu bagira ngo gwakafu umutima kimayisango umwoyo gwe umubiri ahiguri umuju yago ayikuwegitiramo umubiri gwona no mutima kimayisango umutima gwe gukafa nashi no muruire nashi numubi hati kimayisango umwoyo nuguriye byo kurye kandi umutima gwija umubiri gwija guriye byo kurya haturanga kuyatuhangira ibyo kurye bikuyaze ngo tubyetegereze twaheza twaheza kumanya umwoyo niki na n'umuntu niki hati kwegita bije bukora umuntu hati umuntu yija ruhanga yamuhereza umubiri guru kurya cyo kururo umuntu nagera ngo bitu nakakononyirira n'urya ki tari kwasa kugira ngo nanka kanonyirira nonabaki narishinogero nabuze cyo rukurya hati manyiso umubiri ruhanga akagutebekanisiza ibyo kurya ebigurarye tukareba ngo ruhanga kuyatugambira ubwo mushorongo kimayisango bari abagire umukuchondoza beje abashanga ngo ekibayisire balanced diet ngo ebyo byo kurya ebihuro narishe bihuro byo kurya narishe miruzize byo kurya umuntu byari kurya ebiringanizibwe kimayisango buri kimwe bapimireho icyo rarye kurango icyo base balance nibari biringanizibwe kimayisango ko raryo byo kurya ebyo nyombeka mbiri urye na byo kurya ibende ebyo mbiri amani ebyendinda mbiri ebyonogere obe noryaho konkati banywara banche kwenda kubamanyisa ngo balance diet
kuba ino bakitumanyise abashomeri iki kigambo kiramanyise ngo umuntu arye ngo kwari kwenda habukuba ubwiro bumwe ntuba tuzo magenyi tushiko magenyi uri bukhemuka uri omushaija nko kunjweire uri omukazi nko ajweire kurungi abazwira amasuti bakunyirira konko ebyo kuryora byaheza mu muntu omutama omuntu oshanga yagira ngo we kuba bamuteraho aba catering bari kumutera ebyo kurya ushanga umuntu aryo ari nke cuncu nyondera inyama tuiza kurya inyama mbwenu obugenyi no kurya ntera ebyo kurya bamwijurizaho inyama zitekere izokeze izikisikere bamuteraho ibinyanja batahe ibinyobwa batahe ebihimba bataho za cabbage mbwenu nke byona okimbuza ngo hati byona hati manyaniza manya bakajya turiye balance diet hati narya ibi kandi bambi obutamanya ebi byo kuriyo ushanga biza gukora ubutwa umubiri akibeheza kubirya yabirire akibaryaho yajya hatu wenka ora yakwata hanyindo wenka kandi nwe yabirya kandi biri mu ruwe kimanyisa ngo ebyo kurya yagwempihi hatu kuyagwempihi umwanya gwecho kurabere kanyuma hati kirabiro ko meishe kinukecho kandi nane kanyuma kikayitengera kirabeyo abo kuba ebyo kurya bwarya niba bitakine mu gasho umubiri gwawe kimanyisa ngo ebyo byabiri byo kurya hati byabo butwa nyaburebe ncyo kurebera ngwira abanyakare nashi abeira abanyakitara abanyankore abaganda nashi hari imico yabirebaho ngo musheja kuyabira abanarya tibya hati ngo musheja ngo shanje nibamutera ahameza a dining table we arukurya wenka bamuretere inyama bazijo mu kibakuri bamurete yaba nkoko yaba byenyanja ekinyanja cyo nakirye amagufa gume nagaribya nagana nagoku hati abana basitame kurya ushanga abana nico cyatumire ngo abanyakaru mbirobwe nico kureba abana beira tubakira nkabi abirigenda abenshi kuba umuzeyira ka arya nabana be aruyihuro bakaba tahansi batira bihurira hansi omusheija agumasitamira hansi nabana be na nyina baryaho bakuru babo baryaho hati umwana waberageza kurya kubi ari kurya speed kago bamugira ngo ngaha mwana weje micwe warya kubi byaje ondira kibana na simbol kono bamya ngo ihuru kona hansi stamaje hati bagumana babagaidinga kurangwa abana bija bakura batine mururu hati ukurugokwe hona kwija kwika kuno no kushangira ngo umuntu wabe atagerizeho kwegesebwa no kushanga ariyo nagwererana umbyo kuri ari kutongana nebe kurya kandi bakiza kumwizuza shahani akibanarya byaheza kumutera mu dakikemwe ushanga atandika kwesese nankabitu no manyo ko umunywana wanje ngwego ntande umunywana kakuvegereye gintongo yenyama oti apana nywe ebini hayo nibyo byanje biri kugira ki ebindi ukwezaho akanku hakinyanja hati ushanga ariyo nagabira abandi bantu kandi ebyo kuriya byagira ki byamurema hati nikimanyisa ngo gutubara muteka tekire kurungi omukayabo kurya jempora akamango barya bati nibanywa bati ngo bamuteka teke ambe namanya ngo karba yashohwira omukayabo egumize mu eriye micwe nkwashimye kuba nagira ki kuba natwazo mu kurya kwe ayitwareje abukombajenyi ayitukuza tumushango ngo bakwereza bakutera ibyo kurya bice ukabihezaho kandi ukashubuka garuka ukajya tinamarwa mu nyongere yaka tari umushaka konko umuntu nagenda hebyo kurya abitabanga kiza kubitabanga abisigaho byona babitwara kandi bagaruka bagera ki babenaga kimanyisangwe eje nkora tinungi balance diet turiye byo kurya tukumanya ngo turiye bituhezaho turiye byo kurya tunurahikija self service umuntu ari kuryaho ari kurya ari kwepemera iki cyari kwezaho cyari kugira ngo ajuje byo kurya rubo rushoza arye ahike no gwempihi ebikuriye bitikuza kugira mu gasho ebikurya tibikuza kutugerera mu gasho nyaburayimu. Alhamdulillah ningira umurebe wetu oinaka chuma oinaka papura oinaka tabo
naho uri kunotinga ibintu nkebi ibishe Muhammad ari kutushomesa yatushomera umushororongo okurwa mu kitabe kiri kwera Quaran mu shura ya kinana aya ya binina aho Allah subhanahu wa ta'ala ari kutweta ngo ya falyanzur al-insan ila ta'amihi umwana Adamu tabani wa Adam yakubina areba ibyo kurya byari kurya. Ezo verses mu Quran ningeje mshororongo erime kigambo nti falyanzur obwira bukukira mu Quran nebirye ya science the practical verses ningash alam tara ningash yarete kigambo wareba Quran yatandikana ne kigambo nti alam tara turi kureba ninga hal ebe bigambo ebyo nebigambo bishatu falyanzur alam tara then hal obwira bukukira nana yenda Allah subhanahu wa ta'ala oteka yamajazi gawe oteka yukuteka teka kwawe aboko byakubana azagamba aho biri yikurataho ni babiri bikuru munonga ahari ubwira bukukira nibani biyambiwe nko muntu ni babiri yo muntu byamagara gawe ebe tukwika tukagamba tukahende embanja tukazihendera mu kamarohanga ndi Allah yangerede Allah ngo akangerera nyowe orwire ndwire ha Allah yangerera nyina arusazi manya ikisibo cyaza kwika Allah yangerera nyina arusazi Allah when ajirebi bibyonka wakugweka kwendese bibyonka ezo verses zeze ziri kwija falyanzur Allah nana yendo teke mama jazgawa bwo cyakwa nana azagamba hakiri kurataho nikibani kigasiriwe nko muntu aho yifa kagamba ndi anna sababana lima asabba thumma shakakina al-ardha shakka fa anbatna fiha habba Allah aho akareta habba ekiyaretire habba nahabwa enshonga emere sheiko yanagamba hari ekitukweta balanced diet WHO ningashi ekitongo eky'byamagara omunsi yona na necha eky'ebyemere bakashanga ngo abantu tushemeye kuba nitukore ekitukweta rusaniya bakakwata rusaniya barutemamu ebicweka nkabishatu ninga bina ekyo kubanza ahansi bateka ekibari kweta ekibahire 40% ninga bicweka 80 harigana zikazire whole grains nemere eyenjuma eyi turi kwihamu eti turi kweta carbohydrates ninga energy giving food emere iri kuhereza amani ejo emere niya makuru munonga aha buri muntu wena waburijo nicyo ye Allah subhanahu wa ta'ala yatandikanise nayo era ngo kubara batandikanise na whole grains Allah subhanahu wa ta'ala kanajigamba mu Quran aya 2 waza ho nagamba ni mithal na kuterera icyo kureberaho icyori na kwerekoruro uruino bujuma nkigana shisha yoruro akwereka icyori kimwe kine bijuma bingahi nakwereka kungana na hampa nakwereka fa albatna fiha habba aho nakujante wa inaba wa qadiba omuryebyo harimwe birisa byemibiri yitu wa inaba wa qadiba omuryebi bi Allah subhanahu wa ta'ala ari kugambira ebyari kujya ngo ukozese harime birisa byemibiri byitu ekiko ahabwaki ngwe ebirise birimu whole grains zezo ni lipids and steroids lipids zezo mponi oil eri kuyamba mubiri ni oil eri kumuvingo mubiri eri kuyamba busirikare ubutafari bwo mubiri yijuka ngo a human being is made up of over 100 trillion cells ubutafari ningo busirira ningashi cells ubutafari bwo mubiri oburi kurenga igana trillion obusirira igana konko butafari bwo no bwo kureba bundi bwetenga oil ejimpa nerugo mu kicori omukicori omusiriyo crops now ebe byori kwata byabiri bito ukareba mizaga gakuterera ngayo mero mu ngaro yawe hari kuterera agwa mizago niyo lipids ninga nizo steroids ziri kubasa kuyamba obutafari bwo mubiri kuba soft and permeable kugira ngo obutafari bwo mubiri bubase koroba nutrients ebyo kurya byonke byori kurya harga mekirisa kibase kutaho mubiri okushe yanagamba ngo muntu bamureba ngo ngukanariye ngukanonyirira kanorebe kaje wachategereza then ekyo nicyo cya Allah rigamba wa inaba wa qadiba omuryebyo harimu ebirisa byemibiri yanyu now reka kurya uri kunanga ngo buri kutukuba tutakurya je whole grains niki
umusaide yobushaho kake nitwereka batwereka uburwire nko bwa marazimasi batwereka bwa rickets vitamins tutazitunga vitamin D ushanga amagufa gitu gatabonire actually vitamin D eri hari munonga abo kuba niyeri kureterana na absorption of calcium eyi turi kwiha omumate Allah subhanahu wa ta'ala naza kutwereka okubiri kwija now proteins nazo niza kwija ngo calcium eje yori kutunga yiwatunga omate yiwatunga munyamo yiwatunga mushana absorption yayo vitamin D now ngukonga kuba no utagitungire amagufa nigaza kuba weak gahindagurike omubiri noza kuba tine mani wotarire protein gundi whole grains ningashi cereal crops now nitwenda ngo twetegereze secondly ngukuba nituba tutatungire proteins ziri kumara hani batwereka ngo nituza kutunga oburwire buturi kweta kwa shiako ningashi oburwire bw'abana obukushanga ngo nibarakinga proteins echo nobucenga buta niwashanga emikono yawe yona enyonjo berira abantu nibahwamu emikono n'amaguru ninja mwarabarebire emikono n'amaguru yona enyururukire ehwiremu then ubwire bukucyane bakira kutunga swollen stomachs amabondo nigazimba aba bantu nibazimba amabondo bayira wabinji kutukubare batubita barugonyo hine omushijo witaka fashe Muhammad bakani bamwita katwiri ni mwijuka kandi n'umwana konko buyabire na kuyo buyabira nafa akazimbenda wine mikone kabe hwiremu aha cyarubona na nubweri izoba nibamanya ngo bakamuroka ngo namarugo so konkecho kikuretwa ki okuremwa kurya okutushemekwa nturya secondly ngo nana abana niba ishoki brownish of the hair umubana bankubuya bw'injangu bankubuya ahabwo kuremwa kurya proteins ziri kwetengesa ngukonga proteins zezi twine kitweta 6 chain of food abantu abyinjira injane uza ko banotongera konka ngo ebe bintu nitubireta kujya Qur'ani yonka yone ibigamba hoki Allah nakujya nti wa inaba wa qadiba omurye bibi turi kwinga icyore cyo kureba kine one part it is protein another part it is vitamins another part it is carbohydrates cyo kureberaho twine muna na bayida una fibers hati ece cishusho cyo kureba cyo ece higure kutuba umuntu yashuhozaje konkati bakitera bakiyabe cyori hadi bagira ngo bicori ngo ebyo nibiribwa basibe nibiribwa baha koko babihepunu abinje waketeje na koko bwempo nicyo kiri kuyamba kugira ngo biri refined kuntu babisisere kumbe bayiha mu biri refined bine mukiri mucyo na kirisa ngo eki nicyo okuremwa kurya empenjere it is one of the causes ahabwacha shukari ninga diabetes it is too much ahabwacha nguti twine fibers zikubasa kucendeza shukari ngahi omubiri yitu secondly ngo kicyori cyonka kine erisho hari harisho nurireba erisho riri mu oil itukweta jam oil ejo mpo ni yamba munonga amisho kweza eyamba ubutafari bwo mubiri kushanga umuntu atakoza mu ntebe kagwejegira bate ece kikukirete ejo no butafari kuba butine the other oil ya jam eri kurwo mu kicyori kashibanya umuntu we nayenda arebe oil erinkaho mu kacupa agire ngo niyo oil konke bintu binje bero mu oil atakuchimanga mbasa kugikamura mbagihemu narishe ebyo bitakubasa kamurwamo iyo erumune absorbingiro mu mubiri egere kuyatambuza amagambo exactly now ekiri kwenda umukurikiza witu ntomanye ndikoza kuhereza shema madakazinda ntacyo turi kweta malnutrition ni poor intake of food noko ekitukweta malnutrition nokurya kubi emere ningashe nokutasa kubi emere either diet ngo kutwagamba kushayi Muhammad yagamba diet ningashi poor absorption mwemere yoyo nkawagiriya konka how has it been absorbed yom okurgo munda umurye cyo ogo muhandoro ikimirongo manye kibane kiruga mu kishohora cyo Pakistan bayida binye twakukimanya ko alimentary canal ibashobero primary it is an external to the body nekintu kirya heru yo mubiri ndikiraba mu muhanda n'urugu urebyo kuriya bukuraba mu kishohora now ece kimironko ngo emere nayo no basagirya
ezo mundu zimbe orenga wiguta kongo yekange ngo kirisa tibyarga mukandi kutaho magara waketegereza so nachecho mponi tucheta poor consumption poor absorption bibyona ni bidefining ekitukweta malnutrition ekitukujya ngo niki twine ekitukweta preventive measures nizo zi Quranic turimo nitureba Sheikh Muhammad natutwara ari kutwereka Quran ni tugambira ki ahariye cyompaho ndi kwendera umusurati Nahl aya inkaga na mushanju Allah subhanahu wa ta'ala nagamba aha fruits Allah nagamba fruits ezo mpona janti wa minan nakhil wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana ngo omubijume omubijumo bimpe byo mukureba akakozesa entende hamwe na emizabibu ngo akatekamu ecyo kunywa kiri strong ninga shici ecyo kunywa kikwasire then warizkan hasana na nekintu kirungi Allah kateka muri zike nungi eri kuyamba amagara gitu konka omuriye cyo mpaho ejo kinizija zo muri yebe bintu zirondamu fihi shifa ulinas zirondamu zihimaho zihima muri zirondamu kuziri ukora juice ziri ukora ni Allah subhanahu wa ta'ala kahendera na cheta fihi shifa ulinas ngo neco kutamba niho tukujya nti Qur'an yo yonka nombazi nico kituriho ekituri kwereka ngo Qur'an wagikozesa je iwe kenyini nko muntu ngo gunka nombazi tikujya ngo no kugishoma cyonka ngo gubombazi konka nayo wagishoma harimwe binte byori kushangamu biri kuyamba kandi kutambirwa Sheikh Muhammad namushe tutware umuka I think deka tugambire yo kache tuzumuka humuro then tubene tugaruka inshallah barakallahu we bari munonga mutahi wanje ubundi na studio za SkyTV turukhereza abantu okugezaho kugabana nabo ebitwineho mukamaruhanga ibyatweire mukamaruhanga ebitakubihereza buri umwe kuri akaburi umwe ababimuheire konka hariho abataru kubironda kimayisangu ni nkomuzano ugo mpira nasho kwirukanga na shentomi nasho kuza abo kuba umuntu nashangwe taranta agine konka yatagironzere kandi naguma yaho muferamu nabo cyo nituruhanga ku turagize tutaragira umbe bushaho ubo bisiramu na no bushaho bw'icyo babutosha tukarundo mbetabu iruhanga na tambira atendware twaturuyire tukabita kubibonebe hati mutayi wanje yagambireho ngo hariho byo kurya ubo kubirya bikabura kugira ki kuzomubiri konko kahuro yigusere konke byo kurya bikabura kuzomubiri kuyamba kandi ubundi gwawurire byo kurya ebikubasa kuyamba ncireye twaki ncireye twangu hariho tuza kurya turya ntunywa mezi urya nonywa amezi narisiza shoda nariso butunda nkebe konka ombiragiro byo kurya bikini nutrients nashe ebyo kurya bije bigero okubyaruga okubufutana nasho nora kufutana mutayi wanje yashigambira ha digestive system ko kuba nutandika ebyo kurya no bitomu kanwa wano bifutana bija bijwanziyamu amachwante saliva hati ko kuba no futana amachwante geija ruhanga kakora system y'umuntu akamukora systematic kakuba no tokagira ngo beno futana ngo amachwante gabure kwije geija gorobye byo kurya obishumye bigende bizomunda kuko shango umuntu nanywa amezi arikufutana narya nanywa amezi hati yekuriza ngo ncendo waza kurya ubanze oheze dakika 30 nyuira amezi gabanze gakora ubwo murume byo kubiraze kuzomunda gakireje gorobye amara nasho system ekene ikora byakireje byakireje amara gakireje byo kurya gabijegenure imigasho ezo itahu umubiri konko umuntu oshanga ariyo nanywa nasho twaza nkamagenye nasho abantu batwesere kugira ko baturisanka byo kurya baheza kubahere baberete bikurya murya bukeza kurya orababa leta za watermelon babaritera inanasi fruits ngo bari fruits muri kandi ebyona mbiyetengwa kubanza ebikweze dakika 30 mubirire
warya fruits za urye ibifene watermelon ohize kubirya harabe dakika 30 bakuretere byo kurya urye kora heze kurya hatubone kugira ki nabwe harabe dakika 30 nabwe ugaruka ujya maize hati ibyo emigaso noza kugira ibyo kurya biwarya biza kugira umugasho buri kimwe kiza kugegenuka kikuzo umwanya gwacho cyakiriza carbohydrates empamani ombiri bizo umwanya gwabe byabiriye binyombe kamiri bizo umubutafarwa hati ibyo kurya bigumize muni bukora umubiri gwawe konkanya burawe reka cyo kurebera kirane gambira ngo kari munonga umbanya kitara nashomba zeyire bitu abayira bakaba takwikiriza umwana kurya nonywa nano mukuru nawe akata kurya nanywa hati noro umuntu nabaku akwira ikihuro muriyo numurya urane baramye muzasoda muriyo numurya ngo bareta mizi muriyo numunywa urate za juice hati byone bikurya babashishe washishe bikurya byawe nyabura wigumisiriza urye iwono bone uhurira nko inirho rye bikurya byawe banze byazo mu mubiri byahumurira dakika 30 ubone kunywa mizi ubone kunywa ubutunda ubone kunywa ibindi konke ibindi nywete nagambire ngo unywe soda abo kwanywe soda ndio myaka no 18 ntakujinywa abo kuba ibinagimanye muri bingi munonga atinda bugamba kugira kandi turiya TV nebyo bushubuzi by'abantu konka kandi nywe nkomwe tindu kujinywa abo kugira ngo ibigero mu byonka tubukwasa kohereza mbere rwanje man katuzo mukahumuro tugaruke inshallah katonywa twizikake SkyTV irakari abantu orachimanyire ngo kutunguka kwihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on programme jiraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye adera orishaba programme neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha 3 iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera program party time aha SkyTV na nyamwereza wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwishyashaha 10 zo mwabazi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa bushanga aha SkyTV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka aha SkyTV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banotanga tamu SkyTV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omushiki wanyu Hi, it's your boy Tash UG, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakureta kunjunga program erimwe bikushemeza. Program nwajeta Orwajumba. iwe no banza no bakubane bambanja wendo ndanzire I'm a broke guy tinyanzire Program ejeri mubinji nonda kumanya fashion nonda kumenya kumbechero nonda kumanyisha hino njeri hobati nonda kumaga kitakaro hobati ebyo no program ejeri All my ladies. And don't miss out on your favorite movie trailers. Noho washozeha, noho rabenazaneha, it's commando, no love story. Byona tukwa tubireta mu program weji. Orwajumba. Alright, nonda kumanya celebrity waho kwa kutura no mukwa kurara nonda kumanya kwa kugenda street nebicire. No mecha koze yesterday ninge cyakuza korera izoba. Kandi ndukwa tubaretera favorite comedian orabena kusetya. Ogo kubanza twine a fresh hit videos insia kandi zibiri wa kabiri 100% Western music. Zibiri wa gatatu no woman crush Wednesday. And orwakana burizo bantu kwa tubaretera bweshongoro bwanyu butano obukize kwata in the western region. Kandi orwakata na 20 bagarizo nyuma tubatera throwbacks. Don't miss Orwajumba kuruga shahi 11 mpaka shahi 1 ezo mwabazi. at Sky Television. SkyTV irakari abantu
Wow, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, murebi witu tukukurisa y'umukahumura kompaho kandi ntekateka intore muno kuratira program ya Islamic Hour. Topic nitureba Quranic teachings on the uses or using ningasho okukozesa eby'okurya nk'omubazi. Remember ng'omuhandiiki omwaka jangu, if we don't use food as medicine, we will use medicine as food. Buli kutulabe tutakozise ebyokulya nk'omubazi, soon or later nituza kuba nitukozesa emibazi nk'ebyokulya. Allah subhanahu wa ta'ala wena kugira ati reba emmere ey'ori kurya, reba emmere ey'ori kurya gyetegereze uko ori kugirya. She yagambaho ekintu, she nyine ebintu byingi ebindi kumwigaho nywe nk'omuntu yagamba habyokurya bituri kurya ngo byine kuba biri. By the way, she tingumayo babantu nibakimanya agamizaga okugira ngo gatahe niryarwo kunywa mizi gakakuraba muka kushesha nangashi gatagira mugasho mubiri kandi ryarwo kunywa mizi gakagira umubiri umugasho. It is of recent bunshimireho ngashanga ngwa mizi gashimiye kubandi gabagari mixed. Yes. Nibwo bunchimanyire ngwa mizi gashe okuzo mubiri gashimiye kubandi gabagari absorbed with the saliva, manya mixed with the saliva. With the saliva, yeah. Oyino kubanza waganuna gakarabiro mu mungu wachetegeze konka wagarakayo nabi sallallahu alaihi wasallam niko kuyagame mu hadith. Now ngo abantu binjebe bintu babitwara for granted abinji bamasheka abantu nibashoma za hadith konka okugira ngo practicing narishageze kucyondoza ari mu buzima kwini kwekiri baki. So ekindi kubereka abantu bamukama buri wata gukozesa agamizi notunga dayori ya mizi ningaza kuremwa kuba absorbed no janga watunga za dayori watungana n'ibindi konka ngo turi yakureba Allah subhanahu wa ta'ala turi aha proteins ningashi enyombeka magara ebyokurya ebyenyombeka magara. Allah natugambira mu Qur'an surati Nahri nti min bayni farthi wa dami labanan khalisa sa'iga lishalbin. Allah natugambira ahamate, natugambira ahanyama, natugambira umurye byotwana tugamba proteins nitwihaye ibintu bina. One, nitwihamu a palatable drink ninga food eche turi kweta milk, amate agogijwire proteins. Then twihaye eche turi kweta enyama, then twihaye eche turi kweta fish ninga echenyanja, then twihaye eche turi kweta beans, then twihaye eche turi kweta eggs. Kuna ninko research mu library ahamasti mu kasheshe nashanga nti egg amahuri ine 20 to 25% proteins. Yeah. Go na munonga yolk narishi nibagitaba mwana gwena nkeji akare n'ihuri 20 to 25% proteins. Ekikuba nsangu ihuri ryona ti protein. Now twareba mate, it is almost 12.6% proteins amate. Twareba nyama, it is nashangaga kandi yori 6.7% proteins. Beans bantu bazirecommending amunonga ningaro gymnast plants kuba twino kubani tuzikozesa munonga aha kujya proteins ezirimu konka ebibyona. Allah subhanahu wa ta'ala natwereka enyombeka magara iwe nko omuto no yetenga proteins munonga shena zatu tware kutwerekaho mo kurugira studies kugira ngo iwo omuntu atakaitize myaka 18 umuntu cyakura mu bushaho netubara okukura je ko mwishije kumara yoje kugira ngo yakora buri kicweka cyo nacyo mubiri natekwa kuba ine 23 years na kugira ngo abe ogwe nabari complete
n'ubu turabe Uganda nitwara 18 years kandi ubusiramu nibutwara obumuki yazo mu kwezi ningashi obumusigazi yazo mu adolescence ningashi ahaho imyaka 15 atanduka kutunga wet dreams ukweroterera akashanga hina miza gashora aho ubukuru buryaho hona konga no medicine ino kwayo now nitujango iwe mutwiwe niwe uri kwetenga proteins umwana umutogo niwe ari kuzitaga iwe mukuru mazima proteins no zetenga kuce nani nyenda shey atutware omwa kachweka mutitweka cheto kikushembayo atugambire nibata aha proteins uko muntu ashemekwa nazikozesa bidinila. Naam. Wo bari munonga mutahi wanje Sheikh Yahya Masiko proteins twakirebereho nashika kanyongere kushobora proteins nebyo kurya ebyendinde ebikwetwa enyombeka mbiri ebyo kurya ebinyombeka mbiri tukugira ngo nebyo kurya byonka abo kuba hariho ebyo kurya ebintu proteins hariho ebyo kunywa ebintu proteins harimo mbwenu ebyejuma kandi hariho na nebya liquid namno kamate twatwashiga bino kugizura mu protein hatente yona ente okurigiro obutandikiro bwayo ejwire mu proteins zonka wa inyama ine proteins amate geine proteins amashitagayo proteins hatente yona kurigiro nko kweri yona ejwire proteins shanake inkechene nicyo ndamanyikirimo iron ikore abokoreshagama kunka ebindi waza kwetegereza nti yona ejwiremo proteins niki proteins nenyombeka mbere nkoko kuro umuntu ko abantu kuba kuombeka amaju bakatimba omusinge bakatayo hardcore byebare bhango bakashuke nkogote bakatandika kutaho amatafari mu nshonda no mu nshonda kutandika kwemereza ekizimbe hata ekizimbe cyo kibakwemereza nugo mbere gutwatwarebere ngo ruhanga kwe nakwanga ibyo kurya proteins burkeire nizigumana zifa konka kuzikufa kimanyisa ngo nombere gwine binje bere kufa konka omunyombe kambere zane zifa kandi noboyine garra hezindi no burke noboyine ko nizifa no yongera mu izindi fano yongera mu kutuma kuri yo muntu zitaru kufa umuntu akabinosha atakura abana mu muryango wa studio je nasho kusho aboko boye nakabina ari akbar muhango wa kusyana mpaka bahindure miryango batahe miryango yo kurebe yagaraje za motoka aboko jango umuntu kurizita kufa akabeta kugira akongera mu zindi akabeta kugira ki enyombe kambiriyezo kimayisango ni nkoko kuroko brick laying okuba kuteka okuba kutama tafari ahansi barukombe kalaini mwika yakandi bijabaka akusya bimu nashina handi kuza kushakarenjo hati ni iwe nukori umbiri gwawe wine nyombe kambiri kokuba no zirya zikumarisa umbe ko umbiri gwawe gubaho nco kore umuntu hariho obwa kurya proteins nyingi zikarenga ta balance ngire diet ushangara muhango munonga na munonga ebimikira kuba umbakazi oshange bikono byona binakoragara ebunu bwena magushanga wena atukimanyisango taru ku balancinga diet hati ebyo abanarya amahuri mengi nkamutayi wanje kuyagera ebyo proteins tushanga umahuri tujya tushanga peanuts narshi na ebyo ni nuts nebihingwa tujya tushanga umbinyobwa tujya tushanga umbihimba tujya tushanga umusoyabini tujya tushanga umuzavakado wazo muvakado hariho brokoli inyombe kambiri nimuzi kuba ziri hatikimayisa ngo inyombe kambiri tushemere kuba nizo tukurya zonka na munonga wazahante nko twatwagambire ente nyama timbi nkabashaka kuba kugira ngo inyama nimbi kunka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umbwiro burya nabwe taragiragire munonge ikaye kugirya munonga abo kuba akiro cha Eid al-Adha ekiro cyo kushareba inyamishwa kubasha zirenya akasharira inyama entamibiri jajya ngo twagihereza abataru kwibasa twagisharira abataru kwibasa hatu kimanyisango twabasharira nabo bashara batumwe impera zo kushara kandi eje family yanjye nanye nashara hati yahereza barana hati umucyara wamujyango kashe inyama yona kawagihezaho kaho twasigira kake
ajya ngo iriye yitwa sadaka niyo yitu akakace kimayisanga umuntu neta ashobora kurya inyama akagihindura ibyo kurya akaba nk'icucu basi ukashaka inyama niyo kwijura sane ibyo kurya bukaba buki akarya inyama zo kimayisanga inyama hatije inyama yente erumu ebishazu wazo murushaho rwamutahi wanje erimo high density lipids nebishazu bingi ebirukwagisha umuntu ukashanga umuntu ari kugirya munonga nagira ebishazu ebyo bikakwigara emisi eshanka pipe za mize zikuraba mu mize za water supply hati kurora ineriya yanera mu pipe ezo ebigasiga mu birofa pipe erugahoshanga neigara amezi garukwija kake kandi pipe yabe kirinsi abantu bakomora katapu urakajya kasuka mejo mu dakika imwe ngijuru mu container kandi ushanga amezi omwe pipe yayigayire hati kitwara ubuye negija mpora kimayisangu ebikuri bi high density lipids nibikinga emisi kandi ebiri low density lipids nabyo turija kubireba ubwiro bundi ukashamayisangu inyama ebintu ebishazo bikombe kombiri tubiriye kake balance that cy'abantu bagamba tu balancing wari hati cyacuru y'ibindi buriya carbohydrates buriya ya minerals buriya ebyo kija kuturetera kugira amagara marungi na nembiri mirungi no kunyirira tukaba barungi takurwara ezizikuyije alhamdulillah she Muhammad ogu mpahana turarubikona timushaho watakateka ngoba amula korakarangwa mushijo gutimushaho konka akashome ibintu byo bushaho ari certified ninga shine certificates mu bintu byo bushaho kandi na munonga mu Quran tutwire myaka nyingi nitushomesa mu ikira turi kushomesa ibintu byo bushaho bimpaha so ikindi kwenda gamba akire katkwata konkana nyendo murebe witu wa SkyTV kugira ngo yekwatira program ezimpaha yekwatira SkyTV wareba ngo symptoms wareba y'ubuzibu nkobu wa reduced appetite uri kushanga utacine appetite ukashanga uhuru takwendemere ukashanga uri kuruharu haburikanya ukashanga utine man utakwefiringa je ninga sho watunge birondo ukashanga ikirondo n'ikitwaro bwire arusa nebironda either byahiguru ninge byo munda konka byona nebironda dira wundu zidawo arusazi konka byona nebironda so ngo derekana ngo wabasa akora ki kucekinga emirire yawe cekinga ukori kuriya Allah subhanahu wa ta'ala nico cyo yakujya nti fari yanzuril insani ila ta'amihi umwana adama garke yarebe emireye reka kwirukanje umwiro rubanzo ye cekingiwe kenyine at the end of the day numushaho niyo warabuze kutuhakuratira Quran cyo gamba mazima nituza kutunga magara maronje tushemere ngo kushe Muhammad yatugambira guma aha SkyTV mpaka orwakatano uri kwija eshaha nizo zimwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. SkyTV irakari abantu orachimanyire ngo kutunguka kuihanga kuri mu contribution mpango narishikuri mu omuganda muhango oguri kubakozirwe abacara no manya bakaza abandi ebibariyo nibakora kubasa kutunguka no mechi bahindwire abo mutano bakahika aho bari ebyo byona noja kwano bireba on program meji iraka riyo mukazi orabe naji kwisyaho ninye adera orishaba program meji neza kwanebaho buri rwa mukaga shayibiri okugendera kimwe mpaka shaha ishatu iwe cyo rakore otwegiteho obase kwega iwe cyo takakozire rebo mucyaro kikozire obase kumwegeraho niwo base kugira ekiwaye korera. Program party time aha SkyTV na nyamwerezo wawe ainenina bursande kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kwa noshanga aha SkyTV neshanga ma Crystal Road omurembo orwambara aha henyine no kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereta ntubyoreka aha SkyTV shanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banocanga tamu SkyTV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omwishiki wanyu.
Hi, it's your boy Tash UG, the Western Talent. And you're with your girl, Betty Fiesra. Twakuletea kurunga program irimu kushemeza. Program ni wajeta Orwazumba. Iwe no banza